Acara ini disponsori oleh Pemirsa, kasus harian COVID-19 ring Kabupaten Badung mungguh ring genah ke pertama sejebak Bali. Anut data ukuran kauningin wenten seket kasus. PLT Kadiskes Dr. Wayan Darte maosang kahanan puniki kapanggih sengkaning wenten panincapang parekrama ring bidang pariwisata. Selain malih kauningin kasus positif akehan rauh saking Krama Dura Bali. Manut Dani Wistawan utawi krama sane rauh ke Bali, risampun nglintangin screening ring Bandung Kejantenang terkonfirmasi positif. Rares ritat kala ipun pacang mawali kegenahipun sadurungane nglintangin screening wenten taler sane Kejantenang terkonfirmasi positif. Krama Wiyaden Wistawan sane Kejantenang positif selami ring Badung patut nglaksanayang isolasi mandiri. Lianan punika anut ring pawarah saking Presiden Republik Indonesia kebuatan prasyarat vaksinasi dosis lanjutan booster. Majeng krama sane pacang nglaksanayang perjalanan dalam negeri Wiyaden pacang mapupul. Punika mawinan Pemka Badung digelise nglaksanayang vaksinasi booster melarapan makudang-kudang usaha proaktif persuasif turmaning terkoordinir Sekda Adi Arnawo Ngawedarang muatang pidabda pinebecek antuk manggih tetujuan inucap silih tunggalnyane nyarengang baga desa Parwata Bali Pos.